Ah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enda deftere men sira wiyetende khulasatu nuril yaqin fi sirati sayyidil mursalin, arayande ka juzu dimmo idan ka darsul khamis ashar, dar sappo e joabo on woni ko sanatul khamisatu ko kahitande joabire min al hijra ferbune laado, hitande joabire gila nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ɓewi makka ɓe seni madina, kaytande joabire maɓɓe wongol ɗon en jangay ɗo ghazwatu dawmatil jandali, en jangay nde haare ɗo. dande dawmatul jandali ko leydi wonde hakkunde sham e madina, ko hakkunde ɗo woni mowi madina no yaade sham ko ɗo woni. Nela sallallahu alaihi wasallam yaltanno ɓeɗo tawi ɓe wondi e sahabaɓe wulure fiyaɓe golɓe, waɗi noon ko yimɓe toñaynoɓe ni ko waɗi kala rewnoɗo ɗon no feƴƴude ɓe bagotono mo, ɓe sakkotono mo, ɓe jaɓa ko jogiti kon. Islam noon ko beetaw fof wona libre. Islam o nelaɗo immode ɓeɗo wi yayregi lemɓe, ɓeɗo ɓe nelaɗo ñewtuno ɗon ɓe huli ɓe dogi, ɓeɗo ɓe dogu no few. En jangay nde hare ɗo, en jangay ka ghazwatu bani mustaliq fi ɓeɗo kadi e asbabu islam bani mustaliqin, ko mbiyani sabu natugol bani mustaliq islam, ko mbi wanno ha ɓeɗo naati islam, ko ɗiɗo jangete e hitande joabire nden ɗo. ɓe maki fi sanati al-khamisati min al-hijra, kaytande joabire fergunne laaɗo hadatata heeduno ɗon ghazwatu dawmatil jandal, nde hare dawmatil jandal en andi ɓeɗo ko nokkure wonde hakkunde madina sham ka nelaɗo ko ɓe yannoɓe ko bayari ɓe sakkoto yimɓe ɓen, kala rewdo ɗon ɓe sakkotomo ɓe jaɓa ko mari ko. Walam yahdithu fiha harbun, pirano kaɗo li annahu sabu kanko haraba ko woni haraba doguno man fiya wonnoɓe ndiɗe leydi. ɓaɓe andi nelaɗo no arandeɓe ɓe fof ɓe dogi ɓe laawi, ɓe suudi few fof ɓe dogi ɗo piranoka. Wa taraku, ɓe acci mashiyatahum dammi maɓɓe ɗi, fa ganimaha almuslimun, julɓe ɓe ƴetti ɗum ɗon fof honi ɗum, ɓe jogi ɓe acci ko ɓe jogi ɗon kon fof, julɓe ɓen honi ɗum ɗon, woni kono hoyri. Wa fiya, ko nden hitande jaɓire hadathate hedduna kadi ghazwatu bani mustaliqin, nde hare bani mustaliq ko ɗo ndetuɗo ɓeɗo kadi ko jammore o wiyeteɗo Hudhaymatu bun Sa'din. Wa tusamma aidan ghazwatu al-Muraisi'i, inde wiye ɗum ɗo kadi ko ndiyam wonɗan ɗan jeyno ɗum banu Khuza'a, ɓeɗo jeyno ɗum banu mustaliq ɓeɗo. ɓe wi alladina ɓen tajamma'u, moɓodirannoɓe li muharabatil muslimina fi haɓugol julɓe, ɓeɗo kadi yawno mooɓi, ɓe haaldi ɓe fotti yo ɓe daro ɓe darto julɓe ɓen ɓe haɓoyaɓe, ɗum nelaɗo yani ɓe. o yiɗo on janggay ha gay noon ta islam a hande toñago, ha hande islam attanaki goɗɗo, ko senti bonni islam ya nehamo,
si tawi no joni ko islam on nehete ɗum ara jitaki est ce que na islam on dowa newde yimɓe ɓen fof ha ɓe newranede islam si tawi no woni julɓe ɓe yehi ha koɓe jokka islam ɓen arta neya julɓe ɓe wiya ko ni waɗirton ko ni ɓornorton ko ni ɓawton so wahalini ko ni ara moƴƴani ko ni juulirton ko ni son janggay ko ni so waɗay tawi noon hari ko islam yata neyaɓe neyaki ɓen ha ɓe nanday ko islam wi ɗon hani ɗo no jeeya loyre julɓe ɓe loyre nden noon na loyre doole piirugol ko loyre janngugol waɗi si neɗɗo janngaali o ala doole ka diina fus toɓɓere ɓurde tampinde julɓe ɓen koka tawno wonɓe janngude science ɓen ɓe décidi mawɓe maɓɓe décidi wallitike ɓe wota ɓe janngor diina joni ko kamɓe laamoto ko kamɓe wonta kala ka doole heɓorta joni si tawi kamɓe wonta ka doole heɓorta ɓe anndali diina kan heɓa doole honto ɗo ara yala ɓe haraja ilayhim rasulu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo yaltanno ɓeeɗo bi jam'in kathirin e moɓodiral ɗuɗugal yimɓe boyi nelaɗo mum fa saba on nelaɗo nangoyɓe wa sabal muslimuna julɓe ɓen dahi nisa'ahum sonnaɓe maɓɓe ɓen wa rijalahum e worɓe maɓɓe ɓen wa dhurriyatahum e dhurriyaji maɓɓe ɗin ɓeɗo ɓe muɓuɓe ɓe baali ka ɓe yara few ɓe towni juuɗe taw ala ka ɓe ya julɓe nangiɓe haɓɓi worɓe e rewɓe e fayɓe fop wamo walahum e jawle maɓɓe ɗin wa qatalu ɓe wari minnu e maɓɓe asharatan sappo wa asaruhum jami'ahum heddiɓe ɓen fof julɓe ɓen dayɓe andi fontinoɓe wi kañum ko ɓiɓɓe worɓe ɓen fof ɓe hollano naɓe worɓe ko islam woni gorko waddi kon fof ko rewɓe kawre leydi ɓe dayɓe fof wa kana min al asra no jeyanno e dahaɓe ɓen barratu bintu raisihi o wiyeteɗo barratu ɓeyndu lanɗo maɓɓe on no jeyanimum fatazawajaha rasulu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo jombuno oɗo nelaɗo ɓe jombuno barratu oɗo wa sammaha ɓe noddimo juwayriya ko ɓeɗo wiyete nene men juwayriya ko ɓeygu lanɗo on ɗonnunde ɓe nangi ɓe ko oɗo nelaɗo jombunomo ɓe wi noon bada an tazawajaha rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɓawo nelaɗo jombude nene men juwayriya oɗo atlaqa almuslimuna asra qawmiha julɓe ɓen accutuno musiɓɓe e nene men juwayriya ɓen wa qalu ɓe wi asharu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ko esiraɓe nelaɗo ni o inde toɓɓeren sonkande ñande o fi esiraɓe ka ene ɗon andi ɓeɗo fof communauté fof nangama dartinoɓe ɓe moɓino waɗu desidi wargol nelaɗo ɓay nelaɗo jombi goto e maɓɓe sahabaɓe fof accitiriɓe a wi firte fop sonnaɓe ɓen namattuɓe anden kadi jeyaɓe yanina horɓe worɓe ɓen namattuɓe ɓay koye namatti koye accite fof yomo beyaro ka faala ko esiraɓe nelaɗo ni sallllahu alayhi wa sallam hara ɓen anduno ko esiraɓe yagal tedduno kon en suɓayno ka jomben en suɓayno mokke waɗi goy bonni esira yagal ɗiɗo ɗiɗi angal andugo kombo jombanta angal andugo kombo kata ka on andi ɓe wiya al karimu yukrimul karima tedduɗo teddina tedduɗo tun kan kala mo yiɗon jasini goɗɗo ande o tedda anda son famde nden toɓɓere ko teddinirta goɗɗo ko ɓay yiɗa teddi si tawi noon a tedda mo yiɗa wo kadi a fuuyinayi si tawi a jombi e yimɓe ɓe tedda a wataɓe teddinde waɗi na tedduɓe so on hokkitirimo tedda o wata on teddinde waɗi o tedda o wata teddinde kono esirayagal ɗum no mawni a jomumen no wi no waɗani en esiraɓe ndaare sahaba fof no acciti yimɓe fof fi esiraɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam har enen kadi goye ɓawoɗo seeɗa har si goɗɗo woni jiwo no iwi e ngohoɗo ɗo jomba nokkugo hari sa hewti ɗum ɓennayi ko esiraɓe men ko ɗo ɓeygu men iwi ka anda nana sukano en
min ko ni problème mi be ngon ko esira da won nafigi bebe ba ka di ya siminangi mo mi wada mo ni den dun no ko esira ya ganu nela bebe be atiti be fop sabu be wi ko be ni esira nela do habbe atite be fo be ya be la yambare asruhum fi aidina hanaka nen dahembe hanaka jogito ben dahembe den be sirabe ne lado dahabe وحدث في هذا الرواية أن خادما لعمر بن الخطاب تخاصم مع رجل من الخزرج وضربه فنادى خزرجي قومه ونادى الخادم المهاجرين فأقبل الفريقان وكادوا يقتتلون لولا أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما بال دعوى الجاهلية ثم أسكن الفتنة بيقول كومبر بندوكادي أنتم يدندري دونون يدندري حقونde gollowo Umar ibn al-Khattab on o lurri kanko e Khazraj be lurri on tuma Khazraj yankoɓe ɓe noddi yimɓe maɓɓe ɓen gollowo iwɓe Makka ɓe noddi yimɓe mum ɓen andi Umar en ko muhajirun Khazraj ko kamɓe wiyete ansar ɓe ɗumanni ɓayɓe fotti lurra tum ɓe fara pirde wari nder wowgo go on tuma ne labari ɓe ɓayɓe hewti ɓe maaki ko on ɗum woni golle ɗe majjiyankako ko jokkuɗon pirugol communauté ɗum ko majjere noon kon ɗum jokkuɗon ɗum on tuma mo ɓe fitna on rotti fes ɗo ɓutti ɓe maaki falamma sami'a banu mustaliqi bidhalik ɓe banu mustaliq nanno ɗum ɗo o andi hiɓe daha nde wonno nelaɗo jombi nene men Juwayriya sahabaɓe wi joni noon e wawata dawde siraɓe nelaɗo en ɓe accitenɓe fop maɓɓe ɓayɓe wi accitenɓe ɓeyano yehi alanama on accitama ɓay ko ngesira nelaɗo aslamu jami'uhum ɓe fop maɓɓe ɓe naati islam on andi ko haɗi goyɗo dina goy ɗuuɗa tekka no jeeya julɓe ɓe ta ndareɗo fii goto acciteɓe ɓeya ɓe acciti ɓe hari kon ɗum julɓe ɓen faala sinaɓe fof ɓe naata islam koɓe falno ko ŋedike ka egan joni men janñiɓe ɓerde ɗen ɓe fop maɓɓe ɓe naata islam ɓe ni moodi ɓe wanamon e goɗɗo woni ɓe ko marɓe teddungal ɓe ko yimɓe moƴƴuɓe ɓe ko ɓe falanaɓe goɗɗo moƴƴere ɓe fof yahin naten islam ɓe fof ɓe naata islam wa saru lil muslimina ɓe wontani julɓe ɓen nde ñande badan kanu a'da'ahum ɓawɓe wontude ayɓe julɓe ɓen hari ko ɓe ayɓe julɓe ɓen kamɓe moɓodirno haɓugol ɓe hande ɓe wontani julɓe ɓen ɗoni jatiki as'ila lande ɗen mata hadatat ghazwatu dawmatil jandal ko wonde nde haare ɗo waɗi mata hadatat ghazwatu bani mustaliq ko wonde nde haare ɗo kadi waɗi hal asaba arrasulu sallllahu alayhi wa sallam yarlinelaɗo nangunoɓe biman tazawwaja min asrahum ko wonbo nelaɗo jombunodaɓe maɓɓe ɓen madha faala banu mustaliq kon ɗum bani mustaliq wanno bada an sami'u bi dhalika ɓaɓe nande ɗum wallahu taala alam gonga ɓe joni woni sallito muñike
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray ajoni da jangude fiyo sahabajo weteɗo Thabit bun Qaisin al-Ansariyu radiyallahu anhu. Aray jangino fi Thabit ɓaawo sifaji yogaɗi o jogi wonde Thabit oɗo o wonno lanɗo kohojo, o wonno neɗɗo ƴeweteɗo, woni neɗɗo tedduɗo e nder Madina limeteɗo, o wonno ƴoƴuɗo hakkille, o wonno tawnuɗo ƴoyre, o wonno labaɗo yewtere, o wonno towɗo hito. Yo tawno si o wowli o foolay no wowluɓe ɓen fuu, si tawino himo yewtude heɗitiɓe ɓen fou natana yewtere nden. O wonno kadi attiɗo natude islam e nder natuɓe ɓen islam e nder Madina. Fewndo tawno Mus'ab bun Umair no wajotono no janggayno Qur'an, Allah yanyimo ɓernde nden o naati, yanyimo ɓernde nden o jaɓi islam. Allah on ɓanti fi makko, towni fi jantore makko nden sabu ɓattagol ne laaɗon sallallahu alayhi wa sallam. ɓe maki walamma qadima rasulu salawatullahi wa salamuhu alayhi, nde nelaɗo senino ilal madinati Madina, muhajiran tay ko ɓe ferɓe, istaqbalahu jaɓɓino ɓe Thabit bun Qaisin. Thabit bun Qaisin jaɓɓiɓe fi kawkabin kabiratin e dow jama ɗuɗoɗo min fursani qawmi, e waɗɗiɓe jamaruɓe yimɓe makko ɓen. Akrama istiqbalin ko ɓuri teddude e jaɓɓagol neɗɗo, waɗari no ɓuri ko président jaɓɓete ko ɓe jaɓɓiɓe. Wa rahaba bihi, ɓe sanni nelaɗo, ɓe weltani nelaɗo, ɓe werni nelaɗo. Wa bi sahibihi, e wondiɗɗo nelaɗon as-Siddiqi Abubakrin Siddiq radiyallahu anhu. Ajmala, ko ɓuri labede tarhibin e sannugol neɗɗo. Andi wigo ko saɗi ko tooli ko gonga, ko saɗi ko tooli o weera e ndu suudu ɗa, ɓe wakkilike, ɓe wernima, ɓe teddinima. Kono nelaɗo tawno tellement ko Madina jaɓɓi nelaɗo, yiɗi nelaɗo, tawno maƴugol wiya ko ka kaari ɓe weerata, mo be setinayi ɗum, mo be no faalana hoore mum, mo be no faalana hoore mum, ha tawi ko ngeloba mban suɓata kon to natirta. Tawi mo be no toro yo Allah yo taw ko ka mum. Ɓuri labede sannegol raɓeraɓe, yaltirɓe corfu, suuɗi naate ngay ka ɓitti yewgol, ɓe no yanyani ɓe suudu kala, mo be no wonciti suudu mum ɗum, no weli yo nelaɗo won ka mum. Ko ɗum waɗi Allah teddinay ɓe, ɓeya haw ko islam, ɓeya jaɓɓi islam. Ɗum no waɗa e nokkeli buy, yimɓe moƴƴuɓe rewa e nokkure nden ɓe raɗe, woɓɓe jaɓɓoɓe nokkure kaɓe woni ɗon jalba, nokkure nda niɓɓita. Ɗum waɗi Allah hokki ɓeɗo ngal ɗo teddungal. Wa khataba bayna yadayhi, o waɗi khutba yeeso nelaɗo, khutba balighatan yottiɗo, labaɗo. Iftatahaha, o udditiri khutba on bihamdillahi jalla wa azza, yettugol Allah tedduɗo towɗo, wathanai alayhi, e mantugol Allahu,
wassalati wassalam e juulugol e hisingol ala nabiyye dow annabajo makko. O ɗum ɗo udditiri o udditiri khutba makko on. Khutba o ɗo ko discours de bienvenue on ɓay nelaɗo no arde tawi ɓeɓe yewta nelaɗo si nelaɗo hewta. Wahtatamaha o fermiri khutba makko on bi qawlihi kongol makko on o wi wa inna no menen no ahiduka meɗen ahdude mon nelaɗo ya rasulallah ala an namna'aka e donde men haɗanta on mimma namna'u minhu e ko men haɗanta e mum anfusana pittali amen ni. Kala ko men yiɗana hoore amen men yiɗana on nelaɗo. Kala ko men dari fi wota hewtu men inchallahu hewtata o. Wa auladana e ɓiɓɓe amen ɓen si tawi le woni andi an e ɓiɗɗo ma on si tawi a hulino tawi le be goɗɗo mon mema a wona yeeso an gareɗa ɓiɗɗo ma on daɗa awa ko men dandanayno ɓiɓɓe amen ɓen ko men dandanayo waɗum kadi. Woni sa'ana si yawti ɗolle kadi awa wasonnaɓe amen ɓen nelaɗo fama lana liqa dhalik waɗi ko neɗɗo waɗi wona binjoddi ka ko ɗumen men mari non to konko min waɗi ɗo nelaɗo. Si min waɗi ɗum ɗo min werni on min haɗani on kala bone min yiɗi on nelaɗo meɗen mari menen kan joddi ɗum. O gandi enen ɗo fo hay goto naɓanta yumma mum goɗɗum ma baabe mum hara landaki ko yeɓata. O andi ko barke on nde daɓɓoyde ka sen andi barke heɓata koye waɗay. Ay anduɓe barkinoɗe ɓe woɓɓe nene men be mum andano heɓa go ka bi mana ko be tun kala ko waɗɗa e ɗabbi lonto. Nelaɗo ko ko min waɗani on fof min heɓani on honɗum. Fa qala alayhi salatu wassalam nelaɗo make aljanna ko aljanna e ɓoton ɗe ɓaali joddi yewtindiɗo ka aljanna ɓe fijay ohoy ɓe fijigo ala ɓe acciri ni fijugo. Fama kadat kalimatul janna ɓattaki nde o konngol aljanna o ɗo tusafihu adana alqawm hino mema noppi yimɓe ɗin hatta ashraqat wujuhum ha gete maɓɓe ɗen fof jalbi weltare bil farahati weltare wa zahat qasamatuhum henti ɗaɗi ɓernde ɗaɗi dande maɓɓe ɗen bil bahjati ngari. Wa qalu ɓe wi radina ya rasulallah mi weltike nelaɗo radina ya rasulallah mi weltike nelaɗo. Enen konɓe duwano weltade ko nelaɗo sannaɓe ɓen ɓayɓe raɗaka maɓɓe ka kono tawi buuña ko ɓe hokki ɓe ko ɓe tawi ɗum ɗo ko kamɓe neldorama ɗo kadi ko mawni neldari nin tawi no ɓuuri ko marana ko ɗon kon ka mi weltike nelaɗo mi weltike aljanna mi weltike fu weltike. Wa mundu dhalika alyawmi ila nden ñande ja'ala rasulu salawatullahi alayhi nelaɗo waɗi Thabita bun Qaysin khatiba o waɗanoɓe khutba o andi nelaɗo kamɓe ko ɓe gollirta ko par ordre de mérite kala mo ɓe waɗe place a yayata ko ɗo dowa wonde. Ila nden ñande ɓe wi o khutba kom naniɗa yewta ɓanami jannuma ko ande go yiɗani a wawi yewtirde ni sey wonde ya wawa yewtere. Ila hande ko a woni waɗo khutba on kala hoɓɓe arɓe ko a yewtidata e maɓɓe o heɓi teddungal ka o ɓe heɓi teddungal luttengal kama kana no latorno Hassan bun Thabit sha'irahu yimo maɓɓe on. O gandi no jeeya ko teddinta goɗɗo ko wonduɓe ɓen siko tedduɓe tun ara teddi ka nelaɗo ɓannata no takko mum kala mo ɓe ɓanne a tawi no hoore men goɗɗuno toon hay lanɗo marsini o goy siko jannguɓe on takko makko kaɗon sikka etti majju ɓe aɗi takko ma jooɗi kayniɗa laami marsata en faami. Donc nelaɗo waɗi ɓeeɗo ɗiɗo ɗon fa sara ida ja'at wufudul arabi o wonti si tawi no délégation ji arabe arino limufakharahu fi mantanagol nelaɗo aw tunadirahu aw litufakhirahu nde mantano nelaɗo aw tunadirahu ma yeddodireɗa e maɓɓe bi alsinatil fusaha
e ɗenɗe laaɓuɗe almuqawili waɗɗe marɗe konguɗi lugguɗi balaga min khutabaya e waɗuɓe khutuba maɓɓe wa shu'araiha e waɗayɓe gime maɓɓe nadaba law nelaɗo suɓantanoɓe Thabit bun Qaysin limu sawalati fi poɗodirgol jippanagolɓe al khutaba fi jippanagolɓe waɗayɓe khutba wa Hassan bun Thabit li mufakharati shu'ara fi mantorgol yimayɓe ɓen. Si ɓe hewtino woɓɓe arayno mantora wowlugol haalaji o ɗo enen nde yurmi nde toɓɓere ɗo wattani yile mayre moƴƴo ko enen tun nanata goɗɗo no manto pullo Fuuta manto en andi min nanta pular ɗa welti kadi e on ti min lan nanta pular on andi ko wele wele noon aduna Allah fof no weltori ko waylango mum on annda ida mantorde majjere ma nden Ceerno Samba Mombe a ɓenni mo no ɗaɓɓi ko laaɓi ko sikke ala e mu'um yo e janngu pularji gore joga fulɓe no tunda ko jannginira arabiya ɓe lutta e sikkitagol mono ɗaɓɓi ko laaɓi ko sikke ala e mu'um yo e janngu pularji gore tuugiiɓe sikke kuuɗe dewal yonata woni konngol ma kuugal yoga fulɓe ndeññande ɗum yoga e fulɓe no tunda ko jannginir koni wo ko yaani bi mana a ŋaata pulara e fuy se wowlani ɗo enen siko jannguɗo français sa wowlani pullo ɗo so nanta français o fama ko donc vous savez o anndi piiji ɗin vous connaissez les choses ko ni ko ɗoni o toppata haɓe wowlanaɓe gotum traduise o arabe to wela traduise siko arab bi mana atala mum ɗo nganndi ɗum ɗo sene wowle haala laaɓuka ko ɗum ɓe wiyete adabul qawm sa yettinana yimɓe maɓe ɓe wawa ko ɓe haalata kon yaahi a wata haala maɓɓe kan wowlanaɓe ɓe faama honɗum nelaɗ no ɗaɓɓuno ɓurɓe laabude ɗengal joƴƴin takko mum fiyo jabodire maɓɓe anda mantade a wata haala makka hay leñol gotol teddata sina saabu koɓe wawi haala maɓɓe kam ɗo wattanele nder toɓɓere waɗi nokkeli buy ko yawgol ata e woɓɓe no naati no wowlana ɓikkoye mum français anglais portugais espagnol ko ɗum no nafata ɗum hay woɓɓe no jooɗi kasi me jamange ara nanta e porto fus hay fus ɗum on nanama ɓenno enna kakara kawte ɗo nana ɗum ka on nanale an ɗo nani ɓenne kakara kawte nafata ji ɗum ɗo boniri yimɓe buy noon enen noon koyen kakara kawte noon en ala to ɓaywa nayi ɓeeɗa jeeɗa ɓe ɓe on ɗay ko tude ɓiɓɓe ma ɓe langue mum nayi ɓeya to jee ko neeɓi wo ɓiɗɗo ma soni Amérique ko sakkitoto ko wiyete ko pullo Fuuta ka ko honɗum o aray noon o waɗanama ɗo honɗum tuma ɓiɗɗo pullo ari ka pati mum ɓenna a deyɗa yo nelani o yo ara tradisana ɓe ɗo ɓe yewta ara ɗaɗa on taw yewtude makko kon ɗum ni ko ɓe yimɓe ni wallahi a sikkay e weltaki ko Allah tagi waɗi jolle ko Allah suɓi waɗi ɓeɗo waɗi ɓe a ɓeeɗa e weltaki ɗum Allah sendi waɗanen enen weltaki fof no weltori langue Mosena en ɗum ko jasere nelaɗo no suɓuno ɓe arabu mantorayno haalaji maɓɓe lugguɗi ɓe arano ɓe yewta goɗɗi ɗi ɓe yewta nelaɗo Thabit jabanin ɓe goɗɗi ɗi no lugganin jaabi o jaabo woɓɓe ara waɗa gimi manto holla no wawi haala nelaɗo maka Hassan jaabiɓe ɓe joƴƴinno ɓe ɗiɗo takko maɓɓe wiyete littérature leydi fof langue fof ko teddirta ko yimɓe makko ɓe jogito langue on wawa mo wawi goɗɗi a langue ji no moƴƴi kono langue muynuɗa langue maternel ko ɓuya muynu moodi ko muynuɗa ɓe nanay ɓe nayi mo wawiri français ha so muynu ka himo wawiri haala ka e waso muynu nden noon ko muynuɗa ko nawata sa wawi si pullo Fuuta wawiri français wano muyniri noon ara wolta goɗɗo faama ɓay ko muynden e wata ɗum wowde ka ɗo ko wattango yilde nde toɓɓere ɗo wattanay li moƴƴa sina ɗum ara e golle men ɗen nafitortake moƴƴa kamen
wallahu taala alam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walamma qadima rasulu salawatullahi wa salamu alayhi, benelado senino ila almadinati kasare madina muhajiran tay ko be ferbe, istaqbalahu jabbino be Thabit bun Qaisin fi kawkabin jama kabiratin ɗuɗuɗo min fursani qawmi e jambaru be yimɓe makko ɓen, akrama istiqbalin ko ɓuri teddude e jaɓɓagol, wa rahaba bihi ɓe sanni nelaɗo, wa sahibihi e wondiɗo nelaɗo as-Siddiq Abubakar as-Siddiq, ajmala tarhibin ko ɓuri labede sannugo, wa khotaba bayna yadayhi ɓe khutubi yeeso nelaɗo khutbatan khutba balighata yettiɗo, iftatahaha o udditirmo bihamdillahi yettugol Allahu jalla wa azza, wattanai alayhi e mantugol Allahu, wassalatu e juulugo assalamu e hisingo ala nabiyyi e dow annabajo makko, wahtatamaha o ufermiri ɗum be qawli konngol makko ngol, wa inna no menen no ahiduka meɗen ahodaw mo ya rasulallah koyo nelaɗo Allah, ala an namna'aka e dow nde men haɗanta on mimma namna'u minnu e ko men haɗanta e mum kon anfusana pittali amen ɗin, wa auladana e ɓiɓɓe amen ɓen, wa nisa'ana e sonnaɓe amen ɓen, fama lana liqa dhalik, ko on ɗum men mari non battigu ɗum ɗo. Fa qala alayhi salatu wassalam, nelaɗo ɓe maki aljanna, ko aljanna marɗon. Fama kadata battanoki kalimatul janna, kongol aljanna on, tusafiu adana alqawm, hino mema noppi yimɓe ɗin, hatta ashraqat wujuhuhum, ha gece maɓɓe ɗen jalbi bi farhati welo welo, wa zahat qasamatuhum, jalbi kadi ɗaɗi dande maɓɓe bi bahjati ngari, wa qalu ɓe wi radina mi weltori ya rasulallah, radina mi weltike ya rasulallah. Wa mundu dhalika alyawmi, ila nden ñande, ja'ala rasulu nelaɗo wanno salawatullahi alayhi Thabita bun Qaisin ɓe wanno Thabita khatibahu waɗanoɓe khutba on, yewtanoɓe on, kama kana Hassan bun Thabitin wano ɓaɗenno Hassan bun Thabit sha'irahu e yimanoɓe on, waɗaw gimɗe on. Fasara o wonti idha ja'at si ari wufudul arabi, délégation ji arab ɗin, litufakhirahu fi yoɓe mantano nelaɗo, aw tunadirahu ma ɓe yeddodira e nelaɗo bi alsinatil fusaha e ɓenɗe laaɓuɗe, almuqawili ɓenɗe arabuji lugguɗe, min khutabaiha e yewtoɓe maɓɓe, wa shu'araiha e waɗaɓe gimɗe maɓɓe. Nadaba lahum, nelaɗo suɓantoɓe Thabita bun Qaisin li musawalatil khutaba, fi yo jippano ɓe wawɓe yewtere, wa Hassan bun Thabitin on ɗon jippo li mufakhorati shu'ara, fi mantodirangol e ɓe yimoɓe. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamis ashar, das sappo e joabon, as-sanatul khamisatu, hitande joabire nden minal hijrate e fergu nelaɗo ngu, woni ghazwatu dawmatul jandali, hare nden dawmatul jandal, ghazwatu bani mustaliqin e hare nden bani mustaliq, asbabu islam bani mustaliqin e sabu natugol bani mustaliq islam, e sanatil khamisati min al hijra, ka hitande joabire fergu nelaɗo, hadatati heytuno ghazwatu dawmatil jandali, hare nden dawmatul jandal, walam yahdithu fiha harbun, hare yanano ɗo, li annahu sabu koni haraba man fiha doguno ɓe wonnoɓe ɗon, wa taraku ɓe attuno mashiyatahum dammi maɓɓe ɗi, fa ganimaha almuslimuna, julɓe ɓen honi ɗum, wa fiha koye nden hare ɗum hadatati heydite ghazwatu bani mustaliq, alladina ɓen tajamma'u moɓodirannoɓe li muharabati lmuslimin fi haɓugol julɓe ɓe. Kharaja ilayhim rasulu sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo yaltannoɓe bi jam'in kathirin e dental ɗuɗugal, fa asabahu nelaɗo e nangiɓe, wa sabal muslimuna julɓe ɓen dayni sa'ahum sonnaɓe maɓɓe ɓen, wa rijalahum e worɓe maɓɓe ɓen, wa dhurriyatahum e dhurriyaji maɓɓe ɗin,
wa amwalam e jawle maɓɓe ɗen wa qatalu ɓe wari min e maɓɓe asharatan sappo wa asaruhum ɓe dewɓe jami'ahum dendagal e maɓɓe wa kana min al asra no jeeyano e daaɓe ɓen barratu bintu ra'isihim woni barratu e ɓiɗɗo lamɗo maɓɓe on fatazawwajaha ar-rasulu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo jombi mo wa sammaha nelaɗo wimo juwayriya nene min juwayriya falamma samia banu mustaliqin bidhalik de banu mustaliq nanno ɗum aslamu jami'uhum ɓe fof maɓɓe ɓe naati islam wa saru lil muslimin ɓe wontani julɓe ɓen baada ɓaawo an kanu ɓe laatino ada'ahum ayɓe julɓe ɓen as'ila lande ɗen mata hadatat ghazwatu dawmatil jandal ko wonde nde haare dawmatul jandal waɗi mata hadatat ghazwatu bani mustaliqin ko wonde haare nde bani mustaliqin waɗi hal asabahum rasul sallallah alih w sallam yarli nelaɗo nangunoɓe biman tazawwaja min asrahum ko on bo nelaɗo jombuno e daaɓe maɓɓe ɓen madha faala banu mustaliqin on ɗum bani mustaliqin wanno bada an sami'u bi dhalik ɓawo ɓe nande ɗum ɗon wallahu taala alam wa akhiru dawana ani alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.